Biblia. Creo yo la Biblia. Creo yo la Biblia porque es de Dios. Maitei mitangüera mba'éichapa. Ko arapeñañe puruta umi tembiasakue tembiapórag̃a guaraníme oñe'ẽtava Hudson Taylor Recovere. Mba'e retãme Ñandejára ohenói chupe omombe'u hag̃ua apakuérape Jesúsre reikuaáta ko vore peteĩ háme Hudson Taylor rekove tembiasakuépe ko'ápe Teleniñospe. Maitei mitangüera mba'éichapa penemo maitei Teleniños ko'ángaro utape meko tembiasakue ikýre ñañetéva peg̃uahẽke ha peñemoĩ py'aguapy ha jepysakápe pehendu hag̃uavy apópe. Cháke pembopikãngue hakuetereihína Hudson haiete okaipa ikũme ha'e mambopikãngue oje'u hag̃ua Taylorkuéra rógape Inglaterrape ojapómahína 151 ary rupi. Itúva omombe'uhína tembiasakue oikova'ekue Chínape peichaháinte hovasysapy'a. Naikumbýi mba'ére noñemondói hetave misionero Chínape hetaiterei rasa oĩ chinokuéra araka'eve nohendúiva Jesús rehe. Papá, che akakuaave ove aikose misioneroramo ha aháta Chínape. Tu'akuéra ijurugu ohendúro péicha oñe'ẽ ita'yra'i 5 ryramo orekóvare akóinte hasykatúmiva hóvo ndaikatúi araka'eve oikóvo chugui misionero. Are ndaikatuvéi rohombo'ehaópe hasy rupi isy ombo'e chupe hógapente. Hudson ha'evaicha peteĩ anguja oikóva arandukakuéra apytépe omoñe'ẽseterei arandukakuéra. Ikaturire amoñe'ẽ che rupápe. Kovyrésa che sy akóinte oguerahápe lampiõ oho javéi kotýpe ha katu agueru tatãtaindymimi. Pyharekue kañyhápe omyenyhẽi bolsillo tatãindy pehẽnguégui he'imbýve tapende pyhare porãite ha okañy ho'okopo'a vai. Peteĩ mbohúpa oĩva hógape ohupi chupe ha omboguapy hapypa'ũme. Hudson oñepyrũ imbyry'ái ha umi tatãindy pehẽngue avéi hakupáma ha'ete areterei moĩhaguehína upéicha. Hudson, ko'ág̃a pya'énte rupápe. Tandepyhare porã. Uperiremínte isy ojuhu chupe bolsillo ojapaite cérare. Hudson oñembyasyeterei ombotavyhaguére isýpe araka'eve ndojapovéi upéicha. Peãnguja'i oikóva arandukakuéra apytépe oguereko ambue mba'e ojaposéva omyangekóise he'indýpe ha katu araka'e guasu ndoikói ojuehe'ỹ hikuái omaña mymba'i ha guyrakuérare. 13 ary orekórõguare oñepyrũ oikuaa tembiapo farmacéutica rehegua heta jehupytýra omohenda ojapova'erã henonderãgotyo. Peteĩ árape iñambuepaite hekove. Omoñe'ẽhápe hína peteĩ aranduka oikumbýsapy'a Jesús omanohague kurusúre ohayhu rupi chupe. Chejára Jesús aguyje ndéve che rayhu haguére aikosẽne rembiguaíramo ha ajapose opaite mba'e nde eréva chéve ta upéicha. Kóvako oñembo'erire Hudson ohendúvaicha Jesús he'írõ chupe aipóramo tereho cherehehápe Chínape. Misionero péva ha'e he'imavóikuri ojapotaha oguerekórõguare 5 ary 17 arýpe oñembosako'íme oiko hag̃ua chugui. Ikatúko nemoakarakó avei ndéve koiñeha'ã amombe'úta ndéve ambue arapokõindýpe. Kóva ha'ehína Teleniños pemba'eporanduséramo térã ñeñe'ẽhag̃ua orendive ikatu orerenói 021 441 412 térã celular 0984 877 812 haikatu avei pehái oréve correo lipenparaguay@hotmail.com haikatu avei peg̃uahẽ orerendápe Guataha de las Palmeras número 4331 Paraguaýpe aguyje PM mitãnguéra Ñandejára tapenderovasa porãite.